Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan Ramangi Hakerdob Ying Jongpi Nongstoiñ Block Congress Committee kish potrik unna pra arjar posau klashim yakarai ban pha Kyrtong jungba GNS Myrthong Kyrtong keseng Congress na Nongstoiñ constituency shik election Nbcc ke ban selection yakarai la shim gejingalang belong ha Congress bhavan Nongstoiñ ha kabare minjurlang na gejingalang prokwe harangkat gejindalang kinong pet perman na District Congress Committee Hakijin kram bikilat pathai kubor President jeng Nongstoiñ Block Congress Committee ba Eric Harsentil uloong na Nongstoiñ kedentang ke application ba kata ka day jong ba GNS Myrthong ya ka bala depru ba minjur da baro hakijin lang ya Kyrtong jong u buun lang Kyrtong Nongstoiñ Block Congress Committee bentar skich potrik na Desember sa nyala ban lu manlang nyala ban penong ya ka jalan meeting peminjit yo kandidat Benha yung kandidat na Nongstoiñ Block ni na bentar election hak ACDC katkum ka jintip ke banglayo kumlu la kam kelam nong hoben March na galyang jo parti nang ni Nongstoiñ parti kongres ni lasim hi kawai karai bangdan tang kawai ka application ngakum presiden ngayo tang kawai ka application berkata ka application kadai kabawan na iba G Ningstar Myrthong batum kaying hibra koi kle menjor kle hun ban priang bat ya kani ko mentam de betang pajba hi na galyang jong ki district observer hiru magani kani party procedure akabanikong ingila pha jikte ka district team bangin pulong kani program ta resmi kabar golong ba maki kilawan hangne bat kila observe la gaya benyam kata kom jet tungi kandidat Hadirin kata anda kena cek ikut Islam baru bahawa kandidat ula hak sangi ka blok maki kena sim kena cek ba bagi lap lapit labiang na dong sedong bat kumta na kaliang juga district observer na district team budai ka district congress committee kilala ban pentikna bagi ikut Islam labiang kum ka ying hibro koi na Nongstoiñ Block Congress Committee nilai hunlang ni menjur ban ini terhitung na kumta ka jingjok jong ka Nbcc election ada urusan Napo Arpinyo Nongstoiñ constituency.